Dumela magaetsho dikgang ke tsa Setswana e tla re diale. MaAforika Borwa a itumeletse se se dirilweng ke mooki e leng Dr. E.S. Kgwete. Mooki ono o kgonne go thusa Rre Malepe yo a neng a tshwere ke bolwetse ba letlalo bo bo itsegeng ka keloid. Keloid ke go gola ga letlalo mo go sa gobatseng go go bakwang ke go sa foleng sentle ga ntho, mo go felelang ka gore go nne le collagen e ntsi thata e dirang gore go nne le letshwao le le tileng le le tshwanang le rabara, le le goletseng kwa godimo le le fetang lefelo le le gobetsweng la kwa tshimologong. Dr. Kgwete o ne a gatisa video mme a e romela mo mafaratlhatlheng a boitapoloso gore MaAforika Borwa a neele ka madi a go thusa Rre Petrus Malepe. Ba le ba Department of Health Premier's Office ne ba gopela gore o tlo dire operation, so o feel jwang ka seo? Yona ena bothata wa le ka nna be isina bothata just because bona ba no ba kitima ka lebelo nna be ke sa kitime ka lebelo just because ke tseba gore no ke dutse fase kopane le motho gore no nka go thusha ba le bona ba tla ka lebelo e ba sa ba fitlhe ba mputsitse ka bothata a re ke mona ge sho go le so ka re go bona go le so o ka ba jwang re ka ria so ra kgona go thusha nka sa gane thusho ke nyaka. Yes. Just because go jwalo le ge ba ka tla bana taba go tswa go ene gore no o tlo bona le nabo a bana bothata nka ya dilokong ka buka ka mangwe bothata gore ba tlo ntudiša tsela. Okay. Gopela tselele ya bone ke be ke itule ya go apolokwana e se ke ba gone ke tloga mo ke ya dilokong ba nrwala ke ya go a ke nya go makwa ke boa gape morago. Okay. Ya ke ntwe ke gopela wa dilokong gona se bothata. Taba bona yona e sena bothata be eno ba re santse re kwane gore na e go le so a ke tlo tula tselele ke leng ka itula mathomong ke ya polokwane ke boa. Seno ke setshwantsho sa ga Rre Petrus Malepe morago ga karo e atlegileng ya letlalo. MaAforika Borwa le ba Lefapha la tsa Pholo ba itumeletse seno.